utunga ibiganza hano. Ngiye kubanza kubasengera iki kintu. Nabagumye aho ngaho. Buri wese afatana arwaye. Udafite uburwayi ku mubiri arafite inyatsi. Ibyabuje abantu gushaka, ibyabuje abantu amahoro, ibyabuze abantu umugisha. Ndumva imbaraga z'Imana zije ku buzima bw'abantu bose bari hano. Yaba baryamye hano, yaba n'abandi bari online. Ntuvuye ngo nanditse online bari basengera, we isere nubwo wanditse online. Ukuboko kw'Imana kugiye kugeraho kano kanya. Zamura ibiganza byawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'Imana, kubohora kw'Imana. Aka kanya ndasenze. Hari abari bararwaye inyatsi, ubukene, ndetse bari baraciwe kubera ubuzima bahuyemo. Ariko uyu mwanya Mana yanjye, yaba bizize kubera ibicumuro byabo, yabo abo abadayimoni bari baragenzeho, abo bose muri uyu mugoroba bakira umugisha w'Imana, bakira ubwiza bw'Imana. Kubohoka kw'Imana yacu barabohotse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Komera Imana amashyi menshi. Ayo mashyi menshi ku Mana. Hanyuma rero aka gatendo ntabwo twazakavamo data w'umuja atarawubikoze. Ngewe ngiye gusengera ino tapi. Hari umukozi w'Imana wayiguze ayishyiramo hano. Iyi tapi ngiye kuyisengera ihagazeho abantu. Mutuze. Iyi tapi ngiye kuyisengera ihagazeho abantu barwaye, abadayimoni. Barasakuza icyarimwe bose babasohokamo bavamo, tubona abantu bazima. Murabyizeye? Iyi tapi baryamyeho. Pastor wo kujya kure. Dore batangiye kwigaragura. Pasiteri Faustin, mwege murarangaye gusa. Itapi yamaze gufatwa n'umuriro, abantu batangiye kwigaraguraho. Mwabyumvishije? Itapi yatangiye gutwika abantu. Itapi yatangiye gutwika abadayimoni. Aka kanya mu izina rya Yesu Kristo sengeye itapi uyihagazeho wese. Hari imbaraga z'Imana. Uhagaze kuri itapi hari imbaraga z'Imana. Uhagaze kuri itapi hari imbaraga z'Imana. Uryamye kuri itapi hari imbaraga z'Imana. Hari imbaraga z'Imana. Iyi tapi lopejosike ihindutse amaso ya Yesu Kristo. Iyi tapi abadayimoni bagiye guhunga. Iyi tapi abadayimoni barahiye. Iyi tapi lepatesosike lotesosike dayimoni uhiriye kuri itapi. Iyi tapi nta badayimoni ushobora kwihagararaho. Iyi tapi abadayimoni barahiye. Mugiye kuba imbaraga z'abadayimoni zivugiza icyarimwe, zigiye kuvuza induru. Nimuvuze induru musohokamo. Nimusohokemo. Kuri itapi murahiriye. Iyi ni itapi. Umuriro w'Imana urabagumaye. Umuriro w'Imana urabatwitse. Fire. Umuriro mu itapi. Umuriro watwitse imbaraga z'abadayimoni ziri mu bantu. Mu izina rya Yesu Kristo. Mukoma amashyi mwese. Abantu bagiye gukira hano. Abantu bagiye gukira. Abantu bagiye gukira. Lone abaribwaga mu nda ntabwo bongera kuribwa. Ababorogaga ntabwo bongera kuboroga. Resosike. Yesu. Mutuze. Hari abamaze gukira. Uyu yamaze gukira muvanemo. Uwo yamaze gukira muvanemo. Mukomere Imana amashyi. Muhagurutse. Imana ibikaduha.
abadayimoni bikaduha. abasore mwese nimuze hano, umuntu wese uzi ko ari